Reka mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko abanyarwanda bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi yose. Ikaze muri aya makuru. Reka twerekeze mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Ngororero, haravaye amakuru ababaje cyane. Amakuru ava muri aka karere ka Ngororero, kamwe mu tugize intara y'Iburengerazuba, aravuga yuko umukobwa n'umusore bizirikanyije amaboko barangije bariyahura bombi. Ni uwitwa Mbitsemunda Jean Baptiste w'imyaka 25 na Mukarukundo Sandrine y'imyaka 20 ngo biyahuriye mu mugezi wa Nyabarongo bazirikanyije amaboko, nk'uko amakuru atugeraho akomeza kugenda abivuga. Akuwa mbere tariki ya 14 Kamena 2021 nibwo iyi nsanganya yabaye. Makuru yageze mu itangazamakuru ngo nuko Mbitsemunda Jean Baptiste akomoka mu murenge wa Bwira, naho umukobwa akaba akomoka mu murenge wa Ndaro. Bombi ngo bahuriye mu karere ka Rubavu aho bakoraga akazi ko mu rugo, barakundana ndetse kandi bararyamana. Umusore atera inda umukobwa. Ngo umukobwa rero nyuma yaje kujya kwa muganga asanga aratwite, asubiye iwabo ku ivuko ababyeyi be ntibabyakira. We n'umusore ngo baje gufata icyemezo cyo kwiyahura bombi bagapfana. Ngo umunsi rero biyahura, abaturage bari bababonye bazenguruka hafi aho ngaho mu gitondo, baza kubona imirambo bizirikanyije bapfuye. Umusore ngo yafashe umushimi w'urukweto rwe yizirika akaboko k'iburyo anazirika ak'ibumoso k'umukobwa, hanyuma binaga mu mazi barapfa. Hafi yaho rero ngo basimbukiye binaga mu mazi, ngo bahasize igikapu kirimo imyenda, telefoni n'impapuro zigaragaza ko umukobwa atwite. Gusa amafoto yagaragaye ikinyamakuru rya Kadomo.com yabonye agaragaza umurambo w'umusore nta rukweto rumwe yambaye, aho bikekwa ko rwari rwavuyemo cyane ko nta n'umushumi wari urimo. RIB rero ikabisobanura ko imirambo y'aba bombi yoherejwe muri laboratwari ibimenyetso bya gihanga kugira ngo ikorerwe isuzuma bigaragare neza ko baba barapfuye biyahuye, cyangwa se hari uwaba yabishe, cyangwa se niki cyaba cyihishe nyuma y'urupfu rw'aba bombi muri rusange. Ni uwitwa Mbitsemunda Jean Baptiste w'imyaka 25 ndetse na Mukarukundo Sandrine w'imyaka 20. Abo bombi rero bakaba barapfiriye icyarimwe, bikavuga ko bakundanaga, bikavuga ko bakundaniye mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba, ariko bombi bikavuga ko baturuka mu karere ka Ngororero mu ntara iyo Uburengerazuba n'ubundi. Ibyo rero reka twizeye neza ko RIB, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, ruza gukomeza gukora iperereza rukaza kumenya neza icyishe nyuma y'urupfu rw'aba basore n'inkumi. Mu yandi makuru, Nsengimana Herman wasimburanye na Nsabimana Kalise wise Major Sankara ku mwanya w'ubuvugizi muri FRN, ni umutwe witwara gisirikare warushamikiye kuri Mercedes yayoborwaga na Paul Rusesabagina. Ubushinjacyaha bwasabiye Nsengimana Herman wabaye umuvugizi wa FRN asimbuye Nsabimana Kalise Sankara ufunga imyaka 20 ku byaha akurikiranyweho birimo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe ndetse no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Ubu busabe bw'ubushinjacyaha bwatanzwe ku itariki ya 17 Kamena 2021 ubwo abacamanza b'urukiko rukuru mu rugereko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi bakomezaga rero kuburanisha urubanza ruregwamo Paul Rusesabagina, Nsabimana Kaliste n'abandi baregwa hamwe ibyaha bitandukanye by'iterabwoba bishingiye ku bikorwa by'umutwe wa MSDFRN babarizwagamo. Inteko iburanisha yatangiye iha umwanya ubushinjacyaha ngo bugira icyo buvuga ku byaha Nsengimana Herman aregwa, ndetse bunamusabira ibihano. Bwamusabiye igifungo cy'imyaka 20 mikeho 5 ugereranyije na 25 gasabiye Nsabimana Kaliste ku munsi w'ejo hashize. Mu Rwanda ubushinjacyaha bumaze gusabira Kaliste Nsabimana Sankara ushinjwa ibyaha birimo n'iterabwoba gufungwa imyaka 25. Uyu kandi asanzwe ari mu rubanza rumwe n'umunyapolitike utavuga rumwe na leta Paul Rusesabagina. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi. Busabira Nsabimana Kaliste Sankara ibihano, ubushinjacyaha bwasobanuye kuri buri cyaha cyose bumurega, bugaragaza ko hari ibyo bemeranya nawe uko yabyisobanuyeho, ariko hari ibindi ubushinjacyaha butemera uburyo yabyireguyeho. Bwagarutse ku byaha Sankara yagiye agaragaza ko nta ruhare yabigizemo. Hari aho bwagaragaje ko ahakana ibitero binyuranye byabereye Nyungwe. Sankara yavugaga ko nta gitero na kimwe yagiyemo, ariko ubushinjacyaha bukagaragaza ko kuba nta gitero yagiyemo bitamukuraho icyaha, kuko ibitero byose byagabwaga Sankara n'abandi bari kumwe mu buyobozi babaga babizi. Ubushinjacyaha bukumvikanisha ko iyo byameraga kuba bashyikirizaga Sankara raporo agahita abitangaza ku maradi. Ubushinjacyaha bwanzuye ko Sankara
bumukurikiranyeho ibyaha 16 kandi ko nawe yiregura yabyemeye. Ubushinjacyaha bugaragaza ko mu byaha aregwa harimo ibyaha biremereye bihanishwa igifungo cya burundu nk'icyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba. Gusa bwumvikanisha ko habayeho kugabanya ibihano kuko Sankara yaburanye yemera ibyaha ndetse akabisabira imbabazi. Ubushinjacyaha bwanagaragarije urukiko ko Sankara atigeze abarushya yaba mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha ndetse no mu rukiko, ko yakomeje kwemera ibyaha byose aregwa kandi akaba yaratanze amakuru yafashije mu iperereza. Ubushinjacyaha bwanasobanuyeho kuba Sankara ari ubwa mbere akurikiranywe n'inkiko nayo yaba impamvu nyiroshyacyaha agahanishwa igifungo cy'imyaka 25 aho kuba igifungo cya burundu. Ubushinjacyaha ariko bwanasabye urukiko gutegeka ko irangamuntu na pasiporo yahawe n'igihugu cya Lesotho yabyamburwa ndetse na telefone 3 yafatanywe. Ubushinjacyaha bwasabaga urukiko ko igihe bazaba baciye urubanza ibi byangombwa bitazongera gusubira mu maboko ya Sankara ndetse n'izi telefone. Nsabimana Callixte Sankara yafatiwe mu birwa bya Komoro mu kwezi kwa 4 mwaka wa 2019 yoherezwa mu Rwanda wakurikiranwe n'inkiko ku byaha yaregwaga. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa 4, ubushinjacyaha bukomeza gusabira ibihano abandi bareganwa nawe. Kugeza ubu ubushinjacyaha nibwo bufite ijambo busobanura ibyaha buri wese uregwa muri uru rubanza akurikiranyweho ndetse bugahita busaba n'ibihano. Iki cyiciro nikirangira abaregwa nabo bazagira icyo basobanura ku bihano basabiwe n'ubushinjacyaha. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Ishami ryaho ni ryita ku buzima OMS mu ntangiriro z'uyu mwaka ryagaragaje ko nta gikozwe abantu barenga miliyoni 700 bashobora kuzaba bafite ikibazo cyo kutumva mu mwaka w'ibihumbi 2050. Bivuze ko umuntu umwe kuri 4 ashobora kuzaba afite icyo kibazo dukurikije imibare y'abatuye isi. Ese icyo kibazo kifashe gute mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika? Harakorwa iki ngo ibihugu bifasha abaturage babyo kutazahura n'icyo kibazo? Ibyo n'ibindi mugenzi wacu Diane Ninahazwe yabiganiriyeho n'abatumirwa mu kiganiro muri Isanga, barimo muganga Gracie Tuyishimire ukorera mu bitaro bya Kaminuza y'u Rwanda biri i Kigali.